من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajiunda onda mwe Komor makatika otitsa wanji tamkeinu anu wajundwa bonze mwe Komor okomorika umhane kawaida hundunga harmaze barnamaji za hangu wandunga wema katiyanu no ajo jaindu wa baadaban gamu mtosoni hezento za kisilamu nimwambie na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komori sinjiyaba nule woyinu na utsaha mfanye jitihadi ya mesaji yinu ipartajewa haku haukaya unumkiswa mziro wajiri uharume mahakama Komor wa dhulumu mnaimana wa mahakume ikao ngebidio ya mesaji yinu iwasilo mahalekao ndo zambili wao na ndo andura rungo zao. Wakomoro watukufu handani ndo bushiriana mhono aidi wa baraka roa loma siwani waswali leo rasilo harmazen tizabo nzekao ngabora swali jana ngabo waswali leo riferesheane ruambe mnyezi mgurike na mahami nji ya unono na baraka mbuya jailiensi ya hatunde walezi wajuri sikinia wasikineni onsi no ulezi insha Allahu ta'ala. Gamina taarifa muhimu na nzoni behevanu kabla ya wandise barna majia hangu ikawe mesaji nuti lansera ngujala masihu harumase paji pia ya uradanzi la mtumwa Mungu mhoziwani imi nezefami za hangu ziloma siwani ikawe ngasina uhutajifu wadamu A+, rangosi kwa jana tita msaada banu sha tirejeize famileo habahati mbi kabati mwanadamu islamu ya jua ya hozwani isi au kayanga sina mwade uloho lapitale maarufu uhutajio damu ya A+. Senongozi ndangu jana tizi habili banu ngamrudinzi habili ngamina besoin oharume fami ya hangu emakatian ngasina mrundasi ulo mwade ulo harume lapitale ya maarufu ngasina besoin ya msaada wa damu ya A+ en toute urgence haina manadamu islamu kauza nongozi numri ya zifanya ngujoka bahe mgungu jo mshifani haini wakati ya joka haruma utajifu rekawa ndongo njema reka jazinu ba manadamu sinde ufanyosha Mungu ebengenga mhabilibanu hajiku haina manadamu islamu lo haruma nsi ya Komor mahususu haruma shesu wa shangazija gujo sana ya pare haruma numero 326 70 70 ngamrejezo numero ya hemanama 326 70 70 ngasina uhutajifu wa damu A+ haraka uharume lapitali ya ilmaruf haina manadamu jorjailia fanya zenongo zinu nyezi mguba hengu jo mjailia kheri raero handuhuza inshallah ta'ala yode message ya mando na kautsaha ni lanseban ya he e besoin ya he damu A+ lona besoin ni o lapitali ilmaruf watukufu tihabanu haruma madanzima demada himna mwana washinzuwani wa mahakume ya juruhilwa omwezirakanuo ikawe mwana woyi hafariki dunia intuika ondo ya jirwane zenongozi ya njaho lopitali uyo zenongozi mhundu hafu zenongoza mhunda imana woyi haviolewa hadisi inu nganzawe kazwa karo haukaya ye procureur de la République wafanya communiqué harme parquet waone sauka zenongozi zote dezajiri na zenongozi zongizo na ushahidi zikansi hata wamba nrabo harme communique ya hao wengele swale lwa mjoni li hansi zo wa Komor ndudini habilo wananyasi association nane mijiwa joka ufanya umkonsi wa hao siku wao shao mfomonsi asibabu de zenongo za jiri fumbuni uharme plasi ya jao wafanye muhimu le swala linu walidhukuru sibahi zenongo njo kauzamba banu wazirenga en consideration wafanye demarche za hatake uandukao ndo wanzao wabaye le suala lahe mwana mzuani wa mahakumekao mwanamme ya violewa hodingoni hata ya fariki shakabla rahane ja develope ngamjio harma ya feri ikao ngaizungulia orangujana ngayambao harma zerezwe kao ri partage mbabiban imanama DJ Sai hairongo wa hamufrad mtihani bahe hairongo wa mbabi yahe mru mkomori yarwa hitswa harmo mji wa Valence ikawe mru ya mru hitswa woyi mhindi hafarikine dunia hamtashononde zenongo hizo sinongo zajiri jana hizo sinongo zajiri wa mwezi unwame shaizo nongo zajiri wa mwezi wa Avril
msiba mziro wa hundwana wa Komori Mwenyezi Mungu nari haulie banga si harumatabu nziro yenye si uzahe mashababi zivunguze ikanga bwarengao msi hau maji mandwa jina wayaziye baketi mwafaka nemesha hao no Komori ne dunia nano sina Mungu kotsu onesa ngasina mwananyasi mkomori umwenshi harumo mji wa Valence le 23 laho mwezi wa Avrili wabira walawa hadisi mbili kaunge bidwandu wazitunde dijesai haonesa ukaya mwanamshe woi haende dukani afanye kursu ya mwenyile duka hamkomee zungo kaja presizo bahanu ya mkomea shao bahanu yabwe mwanamshare joo hao hende hambe mwanammahe zajiri mwanammahe kaja tsahayaji atunde shaharo ashononde hende hati ya edho amana wahele duka hata hafu ye version ya bili kao mimi tsirenge hadisi nila wanaukaya woima na msha akaufanya stage haruma societe yedo amane kaudo yakamfanyise stage hamtsaha unruushe mwanamshe kajakiri hakaudo mfanya shantaji na humtambisha mwanamshe habiri hajahamba mwanamma hahe haroha na usiu hende hawe mwanamme woi hamtashononde hafu shezala wana no ye parke ya Valence waone saukaya le 23 laho mwezi wa abira wa Avril harmwezo ngoza saa 12 wa nusu henda sahanda za masihu ngabo mwanamme yati ya mwanamme wa kiasi wa mahamengo miraru shononde anfasi ya bushri ikao ele balinula ndisa yabo mwanamme wo ya bala shononde hende hatiye mwanamme wo wa maha mengo miraru naya pompieho para ujayabo ne polisi ikazongoza saa ya handa waja wahundo ola mru hafu ula mwanamme kaondo ya tiyae mreshononde harambio hatawa shake jarenga wakati mwinji dakika 20 baada yabo ye mwanamme hazingara na ze habari zinu habari zalie aferi za kifamii kwa jaone sa nationalite ya he mwanamme kwa ja explique zenongo heli za ajiri shasi siwa asindere ndaratunda bavuni mimi personnel mabone shadije sa yarongoa sendetsi tunduze nongo tsihunduka umuhimu wanu parke wa komuniko kaze nongo zijiri rangu le 23 Avril shazi nsinongo za homezi unu mimi nde narohane da natunda na mbilo ukaya dizo wa ima na mmemkomori mwanamshwahe akaufanya stage arma societe ye mrumunye societe haka hanza ya mrenge ya mleki nrushe ye mwanamshe kajaka ukubali ye mwanamme hadomtambisha bahare jei hendamba fami ye mwanamme hahe kao ye mkomori habala shononde hamroshea hende hamparisa haruma bushri honzi yani waandisa mabaya hamteshononde hafu banorizambawe mwanamme mkomori wo inga angardavi ye mwanamme kaundo atuloshononde nguhisabu ya kiasi ya mahamengo miraru izo zibiro mwezi wa Avril rijeri kaze zinu zajiri ngazija juzi fumbuni na zinu zajiri Marseille juzi ebenge mguna hifadho wana wa Komori Mwenyezi Mungu alipoene shari Mwenyezi Mungu alitoa harme mashaka yanu banga mwambioni ekawa na hatu ngwarengo msimhali na wauziye bako timwafaka babanu ngabo urengao shangwa jwawe namna warengao na banu ngasina mria parorambio kaya izo ndrabo andwa dingone majiala no andwa dingo vromsi walanga bwekao wokane aksena wokana akilin ro shanga bwekao kawa dhumana warendembi wojwa udevie ebenge kamrukana ka ushindaji kontrole bari so jwanza mzi na vromsa ya no maji ya bakonda ni hata zitense mhenge aro hebonze babanu ngabo wanao wavurao no kana mvu wokana ankila hata ufanya hazinro kabwekao mwe hinwanga mdevieyo na hinurongo ya haramishiwa na balema na haramishiwa ndazinu pia sheka icho kamnungondo yanje shongazi fanye ashe kabwekao ngwaona yanklia hao kabwekao watu wako ajufanya hazirawe jao uvura uwahano no wokaneze mvuzao kwa japaro roafanyo hazi zo pareni roafanyo hazi za dukani roafanyo hazi za batima kwa yaparo jichilila male hoya hawa hasibabu ndizo ibenge na mfanye jitihadi ba wakati ngo mziro hakukasi kartu jwara mbezinunga sifuendini zetu abiazari hundo yonso kautendeza mna introduction shanga mjohar male suari le suala lane hansibanu msibabu wa Komori kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiuna mesajinu tijohanza ipartajewa haku haukaya ngabo hadisi ya mna mwana mzuani
uhisabiwa mahakume ikawe hadisi nuri ya mwezi wa vira ikandele 12 Mei. Mna mwana woyi wa mahakume woyi mwana mzuani ya jarithishiwa fami ya shikomori lo harmo mji wa mwaja ya mbude. Mna mwana mme hadekrive okaya ye mswali hina haka henda msirini haka fanya zanongo za kibinadamu ya timoto wa hila. Le 12 Mei mwana woyi haroha hodahoni hotasi harejo dahona armasatsan hojo dahoni hajamlemevu hoya jamlemevu hodahoni wa mundunge mwade mbabi wambe la fievro manata raka ufutowa ndabiha wamambi ende ya njomda bani ya ele emotwenda ele hajani kwa mbendu halenda alala zanongozi jifiri owade ukazana ula mwana habaliwa habehar mwelo pitali ya Nsaweni ikawe yola dhima yola pitali ya hele bavu hobihaula la pitali ya Nsaweni ngabo wamba hondo l'hôpital hafariki ngabo wamba nono ye doktori hamexamine ye mwana hafu aprevala riwono atangabo journalisti banu ya bitsaze nongo izo banu raka hundunga en direct hata agendo madzihoni zenongo zorka uzisuve banu bo masiho en live shaula doktor benda examine mwana yamona ze circonstances zahe neheli ya afariki nezenongo za mhunda ha communique directement ye procureur de la République. Ya wemana para procureur de la République ya pare daula ya buhao nondongo kao zika nziro ikao tiza kawaida za mana ya hawa hau mana ya swani nderema hau mana ya vala shaha unokaba jitunongo zindwa jini procureur haka hule atajokodo huja uya ndeje hapare substitut waha procureur de la République manamshwa hatu kopara saidate Fatuma Said bana wendelo procureur de la République haparaye substitut waha he uparo Hasani msaidie woyi mumawe ni ambude woide mwana shwahume dimsaidie holiyo haka karibu hamkomunika mambiajo l'hôpital ya Nsaweni woyi substitut haja atari waono ye brigade de recherche communique waija wajama representant onjiabo ri waono atambisema la bake gendarmerie awe police antukaba jawandubala zanongozi kwenda live ndongozi enda zaoni habala hindi zende zundi hauka yinu wanu brigade de recherche wanjahula la pitali wa komunikone medecin akangale mwana lezonongo za jiribala wabiri wahazao mwaja yambude wende wafanya lera one fami wafanya anketi iho ya voisinage ne fami wa ankete hula hata baramaso awandu wo warbi wabiri wasihi shawende o gendarmerie directe kwa jajo l'hôpital sha procureuri bada akahule akaukomunike na substitut umuhimu substitut haja baada za anketi zafanyishi hao wa komunikantro eonsi pia hawatoa amri yokaya yekori jusiwa ibaliwe nde adzihwa sisi ridungu ye video yo direct yekori ibaliwa magari yao yadunga na procureuri ai substitut wadunga na onsi pia warejei mwaja yambude ye mwana hende hadzihwa emasihu yala sisi rikahamba substitut ngujorongoa hauye famii haumera wambeba habari suite ya izo journaliste ya wahiandiso hamba boya kakabatsimbu ya jeleza sha ribaki rishoka ngabo andu wazingarwa ngabo wachililiwa ngabo andu wa Tanzania waili wazingarwa wabaki homa goba au harmaye police ani wazingarwa wakarmanketi suite ya ukaya zenongozi rasmi shoka mwanaola haviolewa waone shoka haparuhua avant shayi yoti leze circonstances ya uke mwana wandu wakaudunga zenongozahe wotimbu ya examinwani mrubaisha waka na matemwe ihakikisho uke mwana hajuruhilwa hodingoni hendo ashadingo hata shinade shako ka sababu ya mwana yafe yodo manaba he médecin quand même si ukana wanawe njibanu wafu no kamta paroshi yokayaye parquet communique wa ukaya procureur ya parwa waje brigade de recherche wande bafanya anketi wazilwa wandu ye famille de ahoji wanono na bobo fawana hunmabani aina na shewahe na huwa shabwe zosko jazi hakikishoka balema nazila pia zafanyishiha ye twabibu no andu waka wasiste twabibu waonokaba jirnongo nziro nema na woi havyolewa hata ionesi haukaya jaraha yahe hodingoni mbwaka ushanga ya haukaya ye tru yo ikana mezuriata ikao ye pesori we ikao shangazi mwana haka na patoloji zinji kao voilà kajajo shinda supporte hafariki kuna mrehema mlazi bandu baje andende wazihi rinduka ya procureur ngujo parorongo wangu ajo communique bala ombeza ajiri
sha ala grande surprise wa Komori kadu inna lillahi wa inna ilahi rajiuna vanu owandu ajoko henda moroni oshao hasibabu nde habari yinu yambajini na wajitayarishendo au kazi nongozinu sangizo na msiba mziro eza ajiri hindi eza ajirundo kaya ye parke de la République wa communique hata inji ya harma alu atwani amjojwa hui publie van harma journal ya alu atwani hatola le 15 le parke wa communique le 15 waone saukaya ye mnamana mzuani ya kaupara El Fazir ha isimu ya Abdurrahmani shai isimu ya El Fazir wa mahakume ikawo hafarikiana dunia ya mwezi 12 wa homezi wame wavira wa harumazi anketi za fanyishiha nezenongo pia za haja zione sokaya ye mwanawola kaja violewa she mwanawola hakahau une semaine avant halafu ze circonstances zo zende zifanya ukaya waka pathologie nji ikawo zimramene hata izode za jazaone sa circonstance ya homfua hai wareleveha na ndongoza satena za parihania harumaze mbade zahe zinu shabaka ya harumaze une succession de symptômes comparables ya tableau ya infection na neurologique izode ze circonstances za kahumramene afe hasibabu domo hai shaimyoka ya haviolewa hafu hiyo no kazi jaje haliyo kuwakwe waridi waone saukaya emana woyi hakahende examinewa uharme l'hôpital ya Mbueni yensunu ya kahufa uyoboko hendo l'hôpital yundruho kahafu l'hôpital ya Mbueni ikawe brigade de recherche wa parana médecin légiste na mwishenda botizo ba Komori yemana woyi kajenda brigade kajenda hato l'hôpital ya Mbueni sisi ridungu ye harma ye page ya yansaweni ridungu journaliste ya kaurongo wazenongo zahe mana oizitola wa mwajaya mbude ziso l'hôpital ya nsaweni zisiza yabwe manare jeziwa hende haziwa karija oneso Mbueni karija paro joke mano iha hende mana wamba hende Mbueni hafu Mbueni brigade de recherche na médecin légiste ndo wahaja wakaufanya zenongo zahe zinu hata ya daba liwende ya ziwa na abungabo zilonzilo manambi ukaya oharuma zenongo zaoneha ngabona elema za nyumeni kao zioneha nalo kaya hafanya liaison c'est-à-dire ye mwana babu hoka kweli hafanyilo itenda shodingoni shaisho izozifanyisha hale shaizo tideze sababu sha hafanyisha itenda shadingoni ikao shetonda shinu shijone saukaya ye mwana swa hende hakana uziro ani hakana constipation sutia halu c'est-à-dire hakana uziro enda sho shadingo hakaupuse haku hakana infection hawafanya inflammation organe shazinu zinungu ambayo kazi nrongozi lodingoni shaisha mtsongeza hafa handra haunga sina mfumo halafu yezilonziro tena wasubuti wamba abokaya ye mwana woi homa la afia ila pitali ya Mbueni yonde raporo ya hao haukaba ni wakafanya raporo ili waje wajijustifie donc ngwanzo walate ila namna yoke mwana woi haviolewa owandu wanu wazingarwa ba Komori owandu wa ili wa Tanzania wazingarwa wanu wazingarwa hasibabu problemu za visa ngwaona irregularite ya visa vanu eheli wameno anketi de lisonsil fanyo anketi izokweli wakate brigade de recherche wa hea wambilwa zenongo wandu wa hea mwajambu de watsaho wandu wanu warambiyo haukendi wakafikiru kama le polisi ngedo ya arete wandu hula baada wa jeni kwa tina karatasi alafu wanu do wandu warengwa wazingarwa hata msujo aba hayunekawa sawatolwa shange mkinhoka nganzo aba hiziwa na wawema na wazingarwa problem za visa yemri ya violema na uyuanzo aba ndazwandu yeze habaro mji mtukufu watu wa majambu de wanzo uzehe harume hadisi nuhindi mananga ntojo uhamara yele da holinema nabo procureri watu mani ngadjwamba kaya ye substitut procureri hafanya plus ya dakika mengo miraro hoda honi hene famille haroha sindaye sindemera na waparo wambilo wa komunike wa haraya wamba izo sazibira wabandu na tsodziha zila hulaze nde hulanga ndora fanya anketi kabati mru yabo ya jiprononce donc sisi harmaza anketi za hatu rankonsura lunge dawaini ngari jelezao kaya mananga bwandu ambao kaya banu yemana mshwa hatu yi madame la procureuri Saidati Fatuma Sirbana woyimru serieuse yofanya hazinro shangwe tufewa ni hafidhu wonde mru mkadamizo halafu substitut bahe weyofanya haziena hafidhu na banu substitut woyi manashe wa Ahmed Mseli wa Hasani msaidie woyindola ya paro henda wakati wa kemru
ya jitale tambo msawe msorale ya ndahuini banatsola msorale ya jita tambo bahiwa yisubstituoi hatosbu tambaro lafu naturel tellement ndungwa mjua wenge sisi ngaranzori juwe holiho yimru hele bavu rijuwao kaya wo maweni mwaja wandu azimu mimi nga mabobanu nga manana bawe halinu nga manzo wandu wa maweni wajuhe wambe ukaze nongozinu rijuanza bafanye clair ani wabuhe ndongoze nongoze clairsise wandu wajuhe zabari hindi ni procureri Madame Fatumat wasubuti wajuha wamba ukema na woi hafambuweni na ekaja fambuweni wamba ukaya na yeza mtsongeza ya hafa une semaine avant hafanya chute yebo yafanya chute enso abilie kende l'hôpitali enso araru kende l'hôpitali enso ane kende l'hôpitali e masala miminga mjuzisu yeza barindi ni wajo paro procureur na substitut na brigade de recherche harmama na ya hawa yako za l'hôpital non sinde hali Madame Sadati alafu ye problemu dokaya ya baba sezoranzori juu yeza bari hindi ni procureur ya jotsaho substitut ya paro brigade de recherche wa paro harmama ne kao hau lo sala la mano yeza bari ndi harmwe raporo ya fanyi wa bakona batilo l'hôpital ya Mbweni na wema na wikaja parondo l'hôpital ya Mbweni hatso fansa wene masihu yayo harengwa ndazihwa zabari mabahende atabatsoha médecin légiste na jauna jao yonde raporo wafanya shasi singara nzora mbe Madame Sadati ukaya holi hondi zorishi ya ukawe mrikao wefanya hazi hau kweli wemrikao hanza ulekeze nongoza kairi ufanye conference ujavue halimaze nongozinu manabo kuna ujauta wakaya uwakomunikende parke ya procureur de la république ndawe ikaze nongozinu hamilu akumbi juho zambi Emana sisi karna ujauran sinongo hamada zinu zendele ezabare wa ili wa Tanzania wazingarwa wanu wazingarwa handongo za visa lijua ukatangwa wa procedure zanza watolwa wende zao sabarindi ni watso bula anketi ya hoa ndo hakika Mwenyezi Mungu ikaubidi langu yefani wake anketi wandu jina titokari mwede mankete majirani manketo mji mwenzanyu kamja communique na normal maila si haki haini tenda jashila wenda waparwa substitut procureur ya parwa brigade de recherche wandu pia watsanganiwa gotso kamzima harungoa hambaye zaji ribengende zendabozi mwacha mwambao sharangu yabo kabajala wanke tata le 15 12 13 14 le 15 mwede mkomunike yitulo alwato anyoneso karema na woi hari haka haumfumo avant halafu vanu emana hafa deze ndongo hizo shaati ndazini mrudi mjamrudinga mwenesoka ngamkubaluka kwele manawoi hapa rwendo shadingo shaizo ngizo secondaire hedi matia mwenesoka ya yija ukaya wambe seye hafanya constipation wakati ya nda shadingo isho hafanya nkoma hauhaka upuse ha effort yokajanza ya yende show halafu mta problema besede manako senye halafu hafanya infection ou bien hafanya inflammation ya organe suite ya hezenongo izozokaya hendo shadingo hende shaiyo miambo kaiyo izongizo secondaire anizozabili juu shesha muua dabo ya hawa ashe damu ya korohema na uo le joma la heli la kaya zendongo heli zafanyishiha ikawe ishode shako kasababu yoti lezo longo mjojana na jisi ya kabla wana ndongozi nji na nrabiha emana woka jajo huwa yafanye mfumo ngeze patologizo ziye ya jeafi hatojonde nso abilo l'hôpital awenso araro rangu na woka bajaoneso ke mana obo ya hawa habadonda l'hôpital nso ya awenso abile bengenda mbajao sha mfumo après comme par hasard et médecin de am examine ya munde sonongo za mhunda ya pare procureur ya substitut ya jeba je brigade de recherche mana wafen saweni isubutia mba hafwa l'hôpital ya Mbweni nso yo no Madame Sadati wandu ambao kaya wefanya hazindo juhale swala linuli renge bale swala linuli johanza ripare machama yangali yao wana waviolewa wajoko tsanganyi hamorone mfomonsi le swala linalike baoni le swala rahimna mwana mzuani ititokabo ya kaoima na mzuani ya jani kwa fami yenda undana ndongo jazino ndungu adazao wazirensi si jawu yabo karna uparobo na linusu ala ziro numsiba rijohanzo mjiwa hatu wa mwaja wakendo wa handani wa urejeteze nongozini wa benga ranzao wabulwa ukweli surtout des familles akanemana woi wasutene machama zenongozini zifanishi itwati ndizo mima mjo engagement amjo kata association faina benga nda sasiche gamjo wa consulte shangar jo porte plainte re kangar jo hunda re kangar jo tsoa shales ala linu ngar jo di porte partie civile ritsahe famia he mana woi zekoli zi julihani harmaze nongozo re mana woi e manaze nongotsinde hali nti haki ha mwanadamu gutsofa
Msaweni mwende mwabena hende hafa mbuweni malatu henda. Ye masu ya oraka udunga Mwenyezi Mungu ajalia vanudonro bandu adingo filme makati. Ye mana wafa msaweni riwonobo ya tordi ya rengo atiluari magari wakati kaja atiluari ambulansi. Shahate journaliste ambatel me mana mtita tatsengu tsotilo har magari mna gari mtiti 3 places odingo ne mana wo hatilo hospital yansawe na rwaba liwa hamaja ngamsingo subuti mde matowe communique mwite alwa toani mabema na wo hafambueni na mwende ba minga mine journal amjotabo ngamjowona ça c'est trop zanongo hizo msubuti mabe ha examine wani médecin légiste na wandu na jauna na bwema na wata kaba jaja médecin légiste saweni. D'ailleurs, il y a hospitalisé, oui, mais il y a kahufa. Car jaona wandrandwa jine tsotide ye subtiti. Ikawa wandranu pia ngebido wadungwa wajue wambeze nongo zachiri. Kale o hafidhu hende habiri dingoni. Ndungu ambao what's now jo mangaji. Ngabo ambao ka wabo wende enda zingara sadati yafanya hizo nono nganzo sadati ya jileze. Mimi ngamtsahu na mtafadhali mwanati wa mzima association faina des associations pia zilo komor petits anges. Nonsi pia ngamjwe madhamana hao. Ngamjwe wa komunike na minga mtsaho ye seluli ya hangu ya moroni. Ya tendelo ni Madame Siti wa Maritamu Fumbuni na Madame Zakia Musa Shuani. Watsahe machama yanu. Wawambi oke dose inu nejusiwa. Ngebidiyo madhamana wakanema na woi. Harumo mjua mjua ezi yambude. Ngebidiyo wajue wambezenongo za hundema na woi. Paske zenongo zinsava pa. Kari na ujua albake hali nungar. Jo jiporte parti civil. Harumo dose inu. Gebidori juwe zenongoza nzozi ziho. Basi ndazilari zambao harume miji. Kabanu nga mtsingo jabani. Mwebandama nzaba chimdongo wa mjutsa mbabango jwambo paranaibu. Lela holinu samba bango jwambo paranaibu. Badizwe kazumba zijiringa zijiriyo. Fumbuni wa jirwa ni kafa ziro. Kabatsi mtazahe mana wola hawo mji wa fumbuni wa joka ujirenge dosele wa janga jokaya. Vala kwa jafanye haza hao. Ziumbwe mana zende zijiri. Ima kufaringa umala pia. Donc ngaranzori juwe andobe ya viole mana mzuani. Upara elfazir. Hadina la Abdurrahmani yakawensha mji wa mwaja ya mbude yenda ya venda shetenda ya hafo harmela pitali ya nsaweni zanzo ziziwambana hari hafo harmela pitali ya mbueni na ima na hafanda ya hawa mfumo ava na aboza nongo pia deja izo watofanya wao ngasingore levoke manaka na problemu zoka haviolewa parce que karja paro shamana ya hawa wajindongo jizo substitut procureur ya doji be l'hôpital. Brigade de recherche on a fait enquête mjini. Vous arrêtez wa wandu. Zozo jar ma circonstance amamri ya rahitswa, haumri ya viol. Emmanuel karje shoka harala hitso. Shanga mweze ndongo zokaya ngamboka haviolewa ho dingoni. Mwana mewe imna mwana wa 10 ans. Donc ngaranza o rehabilite na video nune ndo mala piate wasu. Madame Sadati zenongo mazito azila kazitsu kole hata. Deja bamba ndrabo Emmanuel afansa we no l'hôpital. Izori zinya shirizidungu. Le gari la mbali ya mjokeke shoferi kajafange na mona ngujoka na mo ngujozi temanye ye video kake jazima ngamjoni na telecharge njeni teba numuione mana watu la mamna gari wa 5 plus harejeziwa dahubini mwaja ya mbude dihoenda azishiwe masihu ni substitut procureur kajati communique ni emera ni chef de village ni mritso kayonti katsatso mbandrongo wadaza yengeti nde journalisti ola ya kaurone sabanu zanongo zajiri abo sisi karjajo abwe na oidizo abajoka fupu ebengenga mtsaho ni wandu mjoko kabo place de l'indépendance yamfomont les alalinu na mrejei haraka mlitie o harmazete muzahanu mshemelezi zema na oibangwa nza dhulumiwe famahe emana woizi nti haki hafuka na ujorongoa sharioti haki wanzo ndabaziwa bahari halanzuan hajani kwa famidake yabonga mondo matetiso abatike mrujoni kamru mwana mzingare kando tsoka ya fe ambaba hibalaha hayamrini hau harungwani sindanu na zonrabo no tide haliyo ebenge kwezi watukufu inonde mada yani hezabanu haukaya ni remonte haku bona soma naona Madame Sadati o yeuniki wa ukaya yena hazinjema ye serious shazenongo zajiri zinu nganzo wambeze kweli ezajirindi emano izabari zanzo zibadaziwa honda tulokabe hambweni na kaje na mbweni zabari banundi zoni ngwamboke komori bakarma ndongo zinji za Autriche yo papi ya mjojo hanzi hamsinye shae sisiri waneza kweli nyezi mwaja le vidongio donc umjiwa mwaja mbude na mjune mwabe manema na uyanzo dhuluma zaki zaina hafariki hasibabu ka haviolewa turu kuwa manzo mwanrada azebahi balada hizi hisa kazi jaisa na mungu kazi jaisa na walo na mwalo bani ngari jodu ngale swala linu ngari jodo lamba hata ngari jotandu mashtakini ya feinu
ngai jotandu mashtaki ne bange kesiri kalingwa joko imawawa ni lewandu haukanga bandu joko to apatola mali shanga mina to manje mako banda zingare dossier neze temanya jirloni zo he video ila nano wa examine ba kwa jafa ila pitali yansaweni na jiprepare be enquête ngo jonda tayiho wa jawarongowe shema na oifu haka hehe kena ukire halini sino nyinga mabwandu adolu awe hifeka wa wazabari dongo hamadazini yabonga bo jojo hulo ya violewa ya ndo ajenga bo jojo ndo aje wambambe bai donko ya violewa nganzozi taziwa za bazindo jina si haki ba komori benge ko zirode le swala na ko jani loban mtsina madazindo jina ngabwe madaza alienda nzwanile oshayonga jodo yamba apres yabwata mpaka ndabo ngamtsaoso amaha na umwambiani tseno kanga mina besoin ngasina besoin ya damu a plus haraka uharmela hospital ya El Marouf ye numero 326 70 70 326 70 70 abongar jona na kheri kamgwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.